Sa katuigan na kami nahilayo, sa panahon na kami nasa kahit-hit ug walay kapainan. Sa adlaw nga among nagamit naman sa walay kabuluhan, sa oras nga among gisiyangan, sa minutong segundo nga wala kami nasakitan o napasalamatan. O karon iusahan ipaduol kami diha kanimo, o Ginoo iusahan ipaduol kami. Sa pwede mahimo ang saging o cake? Banana cake. Ang corny. Tawa. Ang corny, corny, corny. Gapon na ba? Lala. Wow, oh, sumpay mana ma. Banana cake. Apple cake. Cherry cake. Oh, di ba? Plain cake. Bottom jeans. Boots on the floor. Okay na. Flying cake. So, naatad ay karon sa Church of Christ. Sige, pasok, pasok. Tawad na good. Particularly specifically to ang aim jud ani is to extend the word of God to mas in different churches. We're believing in one Christ naman. Amen. And we're believing in one God. So kani wholeheartedly nakakommit din ko ilang Ate Jules o ni Kuya Mark na mapagamit din sa ilang mga activities. This will also help us na mailapod ang Opol Church of Christ and other top 10 Amen. dipili ng tabangan puhon in God's time. Amen. And gamay lang ilang ihangyo o gamay lang katong ilang request from us is kani yung support. Ako kini sa impact yun ang support, moral support, and even kanilang social media platforms. Let's maximize that. Kana siya nowadays dili siya ka-use as as outlet to share the good news. So kaning channel na tatapistuhanon kani sa group or kani sa organization, this will help us na at least atong mga tao nga wala pa rin kailan sa Ginoo makaila sa Ginoo through us as instrument. Because
karon gabi kini sa ka need yun sa mga tao, especially those people who are encountering depression and anxieties. Wala din kabalo say unsure jud kay mga butang-butang diri sa kalibutan. So we're preparing and we are planning pa. So hopefully through prayers ninyo, brothers and sisters in Christ, slowly successful ning a project. And dili lang kita mo benefit ani because we're not benefiting diri sa kalibutan. Amen. Ito yung benefits ani padulong bitangan sa langit. Amen. So, mo lang to. Una katawi. Lawi, drai lawi. Gi. Hindi, kanang ang akong nasasan tingig. Tindog. Kanang maghigumay o ginabangay. Dahil sa may salamat nimo. Kanang salamat na ko na kanang ngadto ko sa mga church. Si Harley. Sige, Harl. Uni, Harl. Okay daw. Sumagyod. Muna, may dili, balik, kahirapan niya. Oh.